Кыргызстан банкта 86'dan alıp dollарды 87'den satып атат. Рубльді 1 сомдан алып 1 сом 12 тинден сатып атат. Кыргызстан банк. Банк Азия долларды 87'den alıp 88'den satып атат. Рубльді 1 сомдан алып 1 сом 15 тинден сатып атат. Ассаламу алейкум биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 11 апрель 2022 жыл. Банктарды билип берип атабыз, достор. Саат 9:20 болоюн деп калды. Компаниянын банкта 87'den алып долларды 88'den сатып атат. Рубльді 1 сомдан алып 1 сом 15 тинден сатып атат. Компанион банк. Optima banka geldik, almıştırdık dostlar. Dostlar, Optima banka gelip kaldık biz mına. Can almıştırdı. 87'den alıp dollарды 88'den satıldı. Rublді 1 somdan alıp 1 som 17 tiyindan satıldı. Optima bank. Şu mene videonu ayaktayız. Sağ salamatla turumuzlar.